Pozdrav svima ljudi, danas kupit ću da vam pokažem, ne znam koliko vidite, tamo su mi roditelji, koliko vidite moju opremu, ali svejedno što vam pokažem. Evo, to je taj stativ, to je taj miš, tastatura obična, joystick isto, onda ovakav isto takav zvučnik, onaj, kako se zove, za internet, gore što imam onaj, kako se zove bre, žito, grom, silver, super top, onda namirnicu, flash, mačku i kompjuter. Taj kompjuter. Ne znam koliko vidite, ovo je moja obična stolica. Tan, 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 tan. Ovdje se da. Evo. Ako čujete pesmu pozitivni, znate da pošto mi je brat došao, pa slušajte. Eto, to je ta kamera, kamerica. Mala. Ćao. I evo ga. Evo je tamo. I na svemu. Ukratko, to je moja cijela oprema, jako je ne vidim zato što je mrak. Znači ne mogu da podesim svjetlost, no onu lampu kupim, ali mnogo košta. A vidjet ću da je kupim. I zahvaljujem se mom drugu Vladimiru Stankoviću koji mi je pozvanio slušalice. I to bi bilo to za pokazivanje moje opreme. Na prvom snimku sam rekao da ću da pokazujem opremu moju